Yemo Bibia, Jomo Bibia Kwaba, Ediba African History and Heritage TV so. Eye Moson for historian Kwaju Ajimai, na Sabri Magia Kunwei. Yebedo obo adiase se na daruma ode edawe acheyen. Sanso na evesa ansre obo ade nchira Ediama African History and Heritage TV. Atifo na ahwefo nyina sabri bia ye de content tumo a mo hwe na mo subscribe echema afoforo nso enya bi ehwe. Ene kasebo no ayede bro no sonkon na mu edepa. Na sene ya program no sitie no ya hyehyehye na apostle na watwe we mu de no fafa Asante Confederacy bono ne ahafo former bono ahafo region a kanene friend the western province of Ashanti and the current Ashanti region ye kwa Asante Confederacy no na nanoma abeje tum se bebeko ba abanyam tum se bebeko na sabri ye de ho ngita hudi ebremu na niamba ho ko hia se saadie ye de tudwa ene se eye abefo kasafidie ntenten so ebino matim kaso na bono nyina eye Asante dia bono nyina ye otumfo dia na mo bono fo no mo tem ho afiri Asante Confederacy no mu no amamere ben na mo ye ya a mo tem ho firi ndi na chese bono ne bono east regions no stella na nanom adehia ye wom no ye daso ehyenkwasom na se colonialism no o Ashanti imperialism no ye daso wa ehase enunti na ho akohia semdesa nchechewe ebeba no efise so obi kotiku na trelete ema no so be join ya na se won join ya se o ko join wie na se wu firi mo a lete na osan twere ko ma no se mo firi eno ehia se o ya amamre bia se ko twadwan no amamre wo ho ne se senia nipa no twere lete bro se wajatum obeka kuo no ho no se wo firi kuo no mso a eso twere lete no de bro enti ye de nade no eba wie ya efiri twina kono na nanom 1959 1951 te bono champem no nkrata na nanom etwere ekoma Asante Confederacy se bajai no eno so ye de ni nyina ye betudwa nkrata no na nanom ewo bono de na half of the former bono a half no etwere koma Asante Confederacy anase manhia se benko Asante Confederacy bio no ye de no so beba betudwa mako na ene de no eye kwatwoma doma ene abase krata betwere edikoma bruni se bebeko Asante Confederacy bio dia nhyehyea ewo ho no eno na sabri mosomfo historian kudwagema mede bremu na menche ho no meko krata kwatwoma etwere edikoma Chief Commissioner of Ashanti Kwatwoma also Secretary 13 June 1933 addressed to the District Commissioner Wenchi, now at Sampa. Also, sir, I have the honor most respectfully beg to put before you that when you came here last month, you put before Omaihene to hold a meeting with us for the discussion of the matters concerning the Ashanti Confederacy and other important matters. This we met, but in consulting Omaihene and Sumahene did not agree themselves. Omaihene then said he is going to write what he knows to you. Sumahene too must write
his to you. This I am to write a bit I know, to your honor. My grandfather came from Akwamu. We are Biana people. My grandfathers are conscript fathers of Domahene. In the ancient, a war broke out between Kumasihene and my grandfathers at a town called Abampredase. My grandfathers escaped to German, which they did not return to their aforesaid town again, and served German Kufisono Ampen with his brother Sumahene under no other Ohene. This is why we are called German. My grandfather did not pay any tax to Kumasihene or send people to him for his help when there comes a war at any time. Since Yasantua War, before government came here, then my grandfather is under no other chief beside Jamahene Kufisunampe. Your Honor, as my grandfather did not say Kumasihene before, since now at your honor wish me to go and serve Kumasi, I beg to say, Banthama is my brother at Kumasi, whom I will go under him before serve Kumasi. What your honor will tell me, I cannot refuse say. In the ancient, Banthama was staying here before we went and served Kumasi. I have the honor to be, sir, your obedient servant, Yao Chinjan, Kwachima Kwesi Japan, Gruntihene and elders. These were the ones the Kwachima Hene Yao Chinjan signed this letter. Other foreign Tofabum ne say, Kwachima Hene Etre Command District Commissioner no war Wenchi. Eka no say, teteno na janom ne Domahene. If say on the Domahene ni free a combine. Na ni wura ne jama hena your friend Kufisunampe. Entino ya santua wo nso no wankotai antiachi anko antia broni na janom ansum Kumasida na behina na besom no ene Kufisunampe a oye jama hene enti se ne broni se ordine ekwohye Kumasihene asede a ene obeka ne se obepese obekwa akwọhye Banthama ase emum efise Banthama eye ni nua a na one no ete kwatwoma ho ana sikitia ho ansana okodi Banthama emse awu apani na oka no ho asem no not ye damsu sikitia enti asemo a kwatwomafo ekaaye conditional Kwachumafo ede to ho se bebe join Ashanti Confederation no on condition say enya dia bebe sum Santehene direct bebe sum Kumasihene direct if you say ono ufrekom na Domahene eye neja ya wi Kwachuma dia no. Now Yeko Abasi. Abasi, this letter was written on the 11th March 1933. Abasi, 11th March 1933, written to the District Commissioner Wenchi.
I beg to acknowledge the receipt of your letter of 9th instant that the Ashanti-Hene wants all Amai-Hene and divisional chiefs to serve him as previous. I have the honor most submissively to beg to report to your worship that I cannot serve as Ashanti-Hene presently, so far as I have submitted myself to the supervision of government. Had I got better treatment or seen goodness, I could not have offered myself to you. I have the honor to be Kwabena Kuru, Oman-Hene of Abasi. Oman-Hene of Abasi yana na Kwabena Kuru na sema okani titi ya nse. Okida koma Bruni se no. Bruni mate se ose yensa nkot sum Kumasi hene ana sant a atire friend sante hene. Na me de me nko efi se me de me ho bo u Bruni no. Me ho tome. Na kane no na mesom Kumasi se me ho tome a nka me de ho bo nka mamfa me ho amebo u Bruni. Enti so far as medem ho abata obroni na wa mame independence no de o ka kire me se mensa nkosom Santehena lalai enya de ameko eye Abasi Man-Hene ene trosa letter no 1933. Now yanko doma de yeso Ose Man-Hene's office wampamu ahenkru 30th June 1933, written to His Worship, the Assistant Chief Commissioner, Kumasi, through His Worship, the District Commissioner, Sunyani, that is reference, the Ashanti Confederacy. My good friend, with reference to your recent interview with us about the above matter, with reference to your recent interview with us about the above matter, we have the most respectfully to reply that we do not desire to join Confederation upon the following reasons. 1. The Doma-Hene is an independent state. From time of yore, the king of Doma, otherwise known as Bron-Hene, was not predominated by the king of Ashanti, but they were rather friends. 2. They all can say, Bruni can say Onkoduane Ashanti Confederacy. Nanso ono Doma-Hene de tete nyina na odene ho nti enya de a obekwa akosom Santehene. Na tete no na Doma-Hene ono oye independent. Ono adene ho na ono na ne frere Bron-Hene. Na Bron-Hene no enya de a na Asante osha Asante ase. Na mom no na one Santehene Adamfo. 2. That we temporarily went under, but therefore we regained our position and again remained independent. This happened over a century before the administration of the British government. Ose kane yene Asantefo kwen de ekoshe base. Nanso achire no ya yebede ya ho ibinya independence we ekoso ansana kwasi Bruni kra no ana Britain Bruni obeje man aboso. Number 3, that for the sake of freedom
all our spoils of war or captives acquired during war through bloodshed were set free and returned to their owners by the British government with understanding that liberty should exist and no one must be forced against his or her will. Osi broni obaye no ntokwa ne yakon na nonkofo a yache won ewo ntokwa no mu no o ma ye gya be nyina se esese obia enya ne fa hodie na sa enete de a ekosi sen na Britain broni wasa be ka kire me se menkɔhye asante nkwasom asibio. Number 4, that because of our independence, we remained neutral during the Yasantua War and did not join the Ashantis. Osi, esan se, yadi yahunti broni na yawo independence intino. Enyadi a Yasantua uprising no. Ye kokun bi ma sante efise na ye de ho. 5, that Dormas or German was first to embrace the British flag without passing through any other powers. Or say, Doma ana German ati for somebody can say Doma no ani German no. Eno na ye nananom Domafo are repeating her no. Was the first to embrace British flag. That was in 1889. Ena Britain ene German signed agreement. But 1879 German eje British flag. Eno ho asem na okam. We have the honor to be your good friends. Nana Yeboah Afori. Babi Sayeni. Nana Yeboah Afori. Oman Hene of Doma. Ya Pepra. Oman Hema of Doma. Kwakua Sima Krunti Hene of Doma. Kwabran Adawu Adonting Hene of Doma. Yao Damwachi Dom Hene of Doma. Yao Pi Akom Hene of Doma. Opon Kwame Binkum Hene of Doma. Kwabran Kankam Nifa Hene of Doma. Kwame Prafo or Hene of Akuranim. Kwaku Mensa Sana Hene for Jase Hene. Opon Kwabna for Head Linguists. Nananom Domafo nso krata betwere de koma Britain Bruni enono senkabe de lalai sufarasa be de be hono baji independence na German anase doma ni ote adua na kunwa so na kodi wa ono di kanje British flag 1879 obia nhye no woje British flag de anache se ese British for emo independence so far as oje ni independence no de onko Ashanti Confederacy. Odofo subscribe na share nama atifo ne adofo nyina entin kai bobi. If you say near ama ehwoko hia se me kasa asem we ene se abefo kasafidie ententan so ibinom betran so a bono nyina eye asante dia bono nyina eye asante dia sa nebeka
bunu nyina ya Asante dia Asante Confederacy ba no ma mesom ukusu a kire me ha ukoye isi kire me ha krata ya kenkan free na wotwe etwa mi edi adanse epifi se broni be pa acho se mesrem mianam de independence mamo tetuma je ni independence nkransa abase atebu nomne ade amantin nyina obia basa nom nyina obia je ni independent brekum nomne dumase obia je ni independent broni e de independence ma obia nti broni no an sa be kan say me kama mo abom na me madimo so as a region enti we enya de bia medimo kohye obia sese mo wonkwaso mu me akosi broni mete ha a mi dimoso me mfa mo nkoba bia na mom se ahenie no ebeye yie nti na me kama bom na munyina mafo me bibia e friend Asante Confederacy sa na broni no okano enti Ashanti and Western Province of Ashanti no broni no a ne to ne din nkenkan se ma mekenkan yi wo se obi a wako ache ne domum de nka otu uko na so okoka ho ye bisa ne so obeka ho sanka bisa nka okwa ya otu ho na wache ne twem wo rebeka ku no eye force beka ho what you say now so we de amasa ye transi ebisai maba be ditum se beka ho be ditum ba be ditum se beka ho nanso condition e wo ho se Asante hene ne kwan se odene na no toto be nkunwasem ne ba manwase mu no be so be kan abasem dodo no asa ne be kan e na dom no bi kan se ye de nke ye nkokora e ne ko ba se kosiburuni den sa da ne se yem nananom mesramo mo kam me kama bom as a region in the Asante Confederacy ne ba ye no e be ye kuo eno njese na adishi abewo bono ne bono east and even ahafu kura no na be shek nkwasomase Davida entesa enti obi obeka because of Asante Confederacy ntino ono bono ne bono east eye ne dia no na enye ne dia even tando subiri nkuro nwatwe kura no enye Asante hene dia na no ye beba so measure da a ye home presentation ma atiefo ma atiase ye na mfuturo a ye trogu nkofo ni no ani no afiri ho na ntiase a ye den a ye naduma ahafofo de kura na om de ye ya na wotwetwa mu no mekire mu se ahafo man no nyina eye frefre kobo denchirafo na edi mu akotene nkuro bel se abiasa mienu e wa half no emu be se du wotwe de be ye denchirafo enna emu be se nkono enso eye achemfo ba be fra santma mu eye be se nson ebinum so firi asen ene betena ho enunti enna broni baaye no okobo kukuo manhene no de ahemfo abewo ahafu nyina kohye kukuo mase edina kukuo manhene no ebenya tumi bia na eso paase oboaboa denchirafo no abewo nnemprempre ahafu no ene achemfo no nyina faako na nka denchira man no a eguye no asene apeja biu Asante Confederacy ba ya okobi no ena Asante hini hu se oja no a obeboaboa adehye no abewo ahafo no na ote ne post no so free man hene eko odikuro enunti ma kuku man hene kura no ono bono champion ba ya odi mu tuntima se obesane a jenefa hudie na ne man hene no a ekita no
wagena de odofo subscribe na share na enye channel we so a no kure we ontibi na measure da be ye presentation a efo kukum ahafo area no nko aho na yenuanum a bete ahafo bahu bebobre eni babia be free evize denchiraman no boy no adehye no bo ahwete enti almost all the traditional states are the forest states they are considered as a bia no e kamia ye se denchirani wo Ashanti denchirafo ho bono denchirafo ho wote ase if say adehye no ebo ahwete na be ebo ahwete ahafofo no ba na be fa Asante money because one was center kanena busuabo no ya aduma nti obeto onua bi ho so mepeba bi atranti ma memmom ho bia wa Asante money ha kakra na makoy adehye no bobo obe ho agya bia sa wokumase ena bi moru bae so obeto ahye Asante so eye sa denchirafo yi ena Asante yusu be e de fight abi moru na minua o chechen sase obi wakontia no e wo denchira odwane apeba bi akọ ena wa be fa omani ne wasana yusu sa nipa kro no a asana fight atia abi moru na abi moru na sase no waje afri ne nsam ne a o fight ye ma o fight tia abi moru denchirani no ono de asase no ye man bi ayitiri ono de asase no onka ho binia bina honhwe enya sisi eya sisi enti no ahafofo kra na be de emu ayeya enti adehia be wo bono east ene ahafo ye life no akọ te se aketekiri akụkọ ensoso no na obeje no ho afiri akụkọ nsam no odefo bi metwam ampama akụkọ no maketekiri no wade ne ho akụkọ no besoso aketekiri no akuno na ketekiri no obi a oba ya obeje ya ketekiri eye bono chempem nananom ekofa bae even though asase an binim yeso yanko because na ntiase nya aduma ntiase ye aduma no obi akoka bono chempem no ma yeji ye fa hodie ifri Asante na meba abechirim ne yoye yeji ye fa hodie ifri Asante wiye Kwame Nkrumah oma ye fa hodie che region num no 1959 no wanye yaboro o sha asiesa manhena be wo mina no ba be pe manhena na obe ma be manhena o ma jape kru manhena kwa tuma de no ye manhena dada suma no ye manhena o ma adwini manhena ka ho ma jape kru manhena ka ho drobo no ye manhena obo sunwa manhena e ka ho brekum no ye manhena do ma no ye manhena nsu atre no ye manhena etiya pom ha de no bia ye manhena no tisi Bono East tetuma no ye manhene dada ye friend say nkransa ye manhene na Kwame Nkrumah bo nchira tuobodom ofuma obo be manhene na otisim abase obo no manhene ajade nkomi across basanu nyina bi ya manhene ajade across nkomi basasa nkrono nyina be ma be divisional chiefs ote be ma be full division memfa say na e be manhene eno ano no Afrifa no be bae 1966 National Liberation Council eye kuno kudita no na be je be de mra bi bae decree 112 se ohini bia Kwame Nkrumah ne bo manhene bia ya je ya twam onya manhene bio ba bia na wosum dada no kosum ho uni ni enti be ba sa
eye bono ahafo region no enunti se ebesa kosoma santinti ena frifa no ede sa amra no ebae because Afrifa National Liberation Council no ebeye coup d'etat no in favor of National Liberation Movement. National Liberation Movement no edumua ena Progress Party ifri ebae. What you say? Enti obe prepare way for Progress Party or prepare way for Progress Party and National Liberation Movement a political movement be a political party be a yetembo asante bani. Enti odem samra no bai se beye na ahemfo no besena kosom asante enunti ena Afrifa no ede decree 112 National Liberation Council decree 112 by na se okoya ne se eye bono ne na hafo nko a ena ode mbra no be di wo mo a ani be ba ho na be ye ne se eye Ghana nyina odofo subscribe na share na jise ha no beti sa no kuru we bi jise channel we so ena obeti sa no kuru we bi what you say ho ena bono na hafo ahwiase bae na ma beje bono no efri asante nsem na Kwame Nkrumah bo abe na be creative region no na nso anye smart atimodini bi ebe hye betim sabre no baagigi manhene no afri nkrofo nsam nipa no Kwame Nkrumah bo ne manhene a yetua ne ka na ye krokro no ena baje enti anya dede di na chese ese oksan kope manhene no bio enti Afrifa no free wa be hand over mo buzia no na obia ahemfo no bia pe manhene na no so am play smart sabre no obi pe manhene now the application called Regional House of Chiefs na ba kanse na nanom ye timodene ne bedaso obe se timodene no na nanom esemujai na ba kanse enti nipa no fa ho a tram o de me ko odunfo ho ma na recommend no nam de ayere ya mamanhene o fa ho a tram de man ya hemfo no bi eko Asante Confederacy nne edi nya ana Asante my cancer nne edi nya no because ohene no wo pefa ho de nti wo kwa Asante what is here no so obotwa ho achia nya dodo no ampa Asante so enti wu ko wie ya pe na de hie bia ba me nkwa Asante bio na de fie foforo so afante ene eme so mekwa Asante na de ahimienu aba. That is the problem. Ewota no subin sisi. That is the problem. Enunti na abeye critical. Se SSA yenya bono champion councillor. Ya apart from the Regional House of Chiefs no. Yebenya independent councillor. Yebetimi atnase asiesi ensem. Ya yensem. Anyesa ahimienu eni tututo no enya de a ebepa bono ne bono east regions moda na se amfiri ho so a enya de development burden ebeba. Look at what is happening at Sampa. What you say sa enete enunti na me fa akwanya we so akantre ahemfo no a moko bono House of Asante as a my council na say adihie no a mowo krobia ne hene open recommendation ma bana bone manhene a ode kofa Asante region bia no mo ne mo hene no ntrase na mo misa sa hene na say recommendation a ode kofa Asante region Asante hene hono terms ben na ono no koye na onka terms no nkyerɛw na nsakraye bi wo ma esa mode ba terms no mu a mode nsakraye na aba anye sa wa recommend
Yaso bra na be so akyere me bra na be so akyere me wo yesa no nyina na wa relinquish o sovereignty no to sante hene sina binum konwasem baaye no no wa start akwawi oyebunu ni mehwe no a ope bono sem oni mu too much nti akonwa no memfa ma no nso bia na oyede hye o we onye de hye nso mede ma no a ono no be ba be suma sante no odi ama no na ede ntokwa aba. This is the source of conflict in Bono and Bono East regions. Minuano. See, ade no etie. Enti presentation ya me ene media si. Ochina mede letters ananam tweye ediko jai Asante Confederacy ifri 1951 kono. Letters ananam tweye se be nko Confederacy bio. Mo di kana ka se obi tiniku na wokoka ho. Na tweye letter koma no a. Na se wo frikuo no ma. Minu ya no so yekotwadwan. Yen twadwan, yen ya amamre bia, amamre a wo ye ne se wa tweye letter ko se memba bio. Tietia na wakotno ba bi. Enti so bi ebe kana abefu kasafidie ntenten so se Mose muja Asante Confederacy. Amamre be ne moye ya muja Asante Confederacy a. Na unim ne ya oka. Obi so be kana abefu kasafidie ntenten so se Asante Confederacy ntino eye compulsory ye no still like say kosum santia na unim ne ya oka. Na minu ya no ma muti me sa secessionist agenda no de enya de a Bono ene Bono East ese ye de ho jim Ghana no ye kritia wie enti se dom bi se bebe tebe ho a ye de Bono and Bono East de ese ye twe ye ho firi alenti America sa oye adowa onam kwa ya ase mwadmo nyina be ohobi enti se uko hu jata na ode obete wa awe a odi mirika juwati no uti ye ya ne wo koshi asono na sono so de ne na baako abbo no na se ohun se sono wa kobo sono bo a obede jata no ebi ja wachidie ohun se odwana koba bia kotwa mansa wa jata ebi ja wachidie na se yede wo adowa eni jata ekoshe cage mu a na se jata no oto ahyewa ogefo no hwan ogefo no hwan asemsebe ye nyina ye Ghana fo se ne a oman Ghana CTSC kura no a awonafo bewum nordness wom eni ade a ya frafra ne ya fuse nom ne ade no nipa si masikura ohun wa omu ode o ye bono ni aboa o kasa akura osrew ode o kan bebe osrew na se wona ne kabo na mukotna o mane baakum mu mienu no a ho na ode respect be ma wa obetu piga wo obetu piga kokosati o kasa kire bonu kirefo a otina bebuum mabu mube na yesi yebesu so a nke hye homa enti agenda bia ene na mwiem ye pe mane ye be se no de ye bono for de ye twe hom firim na emwaye efise ye te mane no mo bitim je ye kura no ye wo afoforo kan ye ho abetim je ye kura no ni bebu ye sen bemu bro ya bunu ya boa o ta se o kasa bebe besro nne nyina kasa e bensre na sa ni pa no ono ne kokambu se mo amo kote mo country dia uvi seria no de beyo dia ne o de beyo hwem tokwa esi yen sa asese mo hayem de na wo ne no kotena cage ba kum dia
sɛ ɔbɛka sɛ wo yapade nyina yɛ ne dia nti me nuanom me nananom asɛm wei ma abu ho bɛ na mmea mo de hye na mmenya koduru abum sa bewe kokosati kasa kyerebo no kyerefo a ɔtena bebuom ma abum bɛ ɔdɔfo subscribe na share na ma afoforo nso entie nkai bobi ɛha ɛyɛ African History and Heritage TV medenka bona bawiye medamase memamumonitie adehyiema